reka nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza mwebwe mwese mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro bitambutswa hano ku Isiri TV. Turi ku mugoroba wa tariki 11 ukwezi n'ukwa karindwi umwaka w'2026. Muri aya makuru rero tugiye guhera ku matangazo abiri yihutirwa, ubwo nta matangazo afitanye isano n'ingabo z'u Rwanda RDF. Amatangazo hamwe mu yasohotse muri iki gisirikare se cyangwa muri izi ngabo cyo kimwe n'andi matangazo yavuye mu gihugu cy'Uburusiya, akaba ari ibyifuzo by'igihugu cy'Uburusiya ku ngabo z'u Rwanda mu mikoranire itandukanye hano mu gihugu cy'Afrika. Turahera ku itangazo rero ryaturutse mu ngabo z'u Rwanda, itangazo rimenyesha ishyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru ku bajenerali bakomeye ndetse n'izindi ngabo z'u Rwanda zitari nkeya. Nuko dusoreze kuri iri tangazo ryihutirwa, rikaba nanone ubusabe bw'igihugu cy'Uburusiya ibyatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa kiriya gihugu Sergei Lavrov ku bijyanye n'imikoranire bifuza hagati yabo n'ingabo z'u Rwanda. Turagaruka kandi ku mutekano muke ukomeje kuzamba haba aho ingabo z'u Rwanda ziwukorera cyane cyane mu gihugu cya Mozambique ndetse na Centrafrica. Tugaruke ku makuru y'ibyegeranyo se cyangwa raporo zasohotse ziri kuvugwa cyane cyane, ariko kandi ntabwo turi bunasige uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hano hirya mu baturanyi hamaze igihe intambara yihanganishije umutwe wa M23 ndetse n'ubuyobozi bwa Kinshasa bufatanyije n'abacancuro baturutse amahanga yose. Ingabo z'u Burundi FDLR, abawazarendo ndetse n'indi mitwe itandukanye irimo mayimayi bafatanya ku rugamba rwo kurwanya umutwe wa M23. Turagaruka ku byatangajwe n'uyu mutwe wa M23 aho wemeje ko kuri ubu ngubu intambara yarangiye mu bice bya Minembwe, nyuma yuko nanone bari biyemereye ko bafashe akandi gace ka Gipupu. Ego muri aya makuru rero byose uri bihasange. Nanone kandi amakuru turi busimbukire mu burasirazuba bwo hagati mu ntambara imaze igihe ihanganishije Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Intambara yatangiye tariki ya 28 ukwezi kwa Gashyantare umwaka w'2026. Reka rongo ikaze wese udukurikiye uri mu Rwanda, wo dukurikiye uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwebwe muri ku migabane itandukanye nka Australia, umugabane wa Asia, mwebwe muri ku mugabane wa Amerika ndetse namwe mudukurikiye muri hano ku mugabane wa Afrika mu bihugu by'abaturanyi. Mbahaye ikaze rero. Ni inkuru rero yatangajwe mu ijoro ryakeye ariko iza kwemezwa n'igisirikare cy'u Rwanda RDF ku munsi wa none mu masaha y'amasaa 8 gutyo saa 9. Inkuru yemeza ko ba generali mu ngabo z'u Rwanda bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru cyo kimwe n'abandi basirikare basaga 1440 bose hamwe icyarimwe. Ni Perezida wa Repubulika y'u Rwanda rero akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Paul Kagame wemeje ishyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru ry'abasirikare 1443 bo mu ngabo z'u Rwanda RDF, barimo abo mu cyiciro cy'abajenerali bagera kuri 3. Ba generali rero n'abantu baba bakomakomeye, ni nayo mpamvu iyi nkuru yihutirwaga kandi yanatinze kwemezwa n'igisirikare cy'u Rwanda RDF. N'icyemezo cyatangajwe mu itangazo ryashyizwe hanze na RDF none kuwa 11 Nyakanga 2026 mu masaha y'amasaa 8. Rigaragaza kandi ko mu bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru harimo ba generali bagera kuri 3, abofisiye bakuru 74 ndetse n'abandi basirikare 1288. Aba bajenerali bashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru barimo General Emmanuel Bayingana, General Major Vincent Gatama cyo kimwe na Brigadier General Albert Rugambwa. Yego ni abasirikare rero bakomeye mu ngabo z'u Rwanda babaye bahawe agatebe ko gusimbura, ariko kandi nyuma yuko bari bamaje gushimirwa uruhare bagize mu kugarura amahoro ndetse no mu bikorwa bitandukanye by'ingabo z'u Rwanda RDF. General Major Emmanuel Bayingana yigeze kuba umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ingabo. Uyu mugabo ndakwibutsa ko aherutse kugirwa ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Israel. Yego General Major Vincent Gatama we aherutse
uyu mugabo aherutse gukorera akazi gakomeye mu butumwa bw'inzego z'umutekano z'u Rwanda muri Mozambique, Cabo Delgado, muri iriya ntara aho yari umuhuzabikorwa w'ingabo z'u Rwanda zihakorera. Yigeze kandi no kuyobora diviziyo ya 4 mu ngabo z'u Rwanda. Ni mu gihe kandi Brigadier General Albert Rugambwa we yayoboye brigade ya 201 yayoboraga mu ngabo z'u Rwanda zikorera mu turere twa Rwamagana, Kayonza, Gatsibo cyo kimwe na Nyagatare. Ni imirimo ikomeye rero aba basirikare baheruka gukora mu ngabo z'u Rwanda, kugeza amagingo yabo bakaba bashimiwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda umuhate ndetse n'imirimo bakoze bayikorana umuhate no kwitanga mu ngabo z'u Rwanda, nubwo bwose bwa nyuma na nyuma ibageze mu kiruhuko cy'izabukuru. Ni mu gihe ku rundi ruhande rero igihugu cy'Uburusiya kugeza amagingo yagishaka gusanga ingabo z'u Rwanda RDF Cabo Delgado mu bikorwa byo kugarura amahoro n'umutekano. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga rero wa kiriya gihugu cy'Uburusiya Sergei Lavrov yijeje Mozambique ko igihugu cye cyiteguye kuyiha ubufasha bwa gisirikare mu nzego zo kuyifasha kurwanya iterabwoba mu ntara y'i Cabo Delgado. Ni ahantu ingabo z'u Rwanda zimaze igihe uhereye mu mwaka wa 2021 ubwo ibice byinshi bya Mozambique byigarurirwaga n'imitwe yitwaje intwaro yegamiye ku idini ya Kisilamu, bikaza kurangira ingabo z'u Rwanda zitabajwe kandi nanone nyuma yirukanwa b'ingabo za SADC zahakoreraga. Kuva tariki 9 Nyakanga 2026 Lavrov yagiriye uruzinduko rw'akazi muri Mozambique. Nejo bundi iminsi ibiri ishize agirana ibiganiro na Perezida Daniel Chapo, icyo kimwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa kiriya gihugu Maria Manuela. Mu biganiro n'abanyamakuru, ikiganiro kirekire uyu Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'Uburusiya yagiranye n'itangazamakuru hariya muri Mozambique, yavuze ko Uburusiya bwiteguye gufasha inshuti zabwo za Mozambique guhangana n'iterabwoba rikomeje kugaragara mu majyaruguru ya kiriya gihugu. Yati ikindi gice cy'ingenzi cy'ubufatanye bwacu ni ukurwanya iterabwoba. Uburusiya bwiteguye gusubiza ubusabe bwa Mozambique ku bufasha dushobora gutanga mu guhangana n'iterabwoba rigaragara cyangwa rikigaragara mu majyaruguru y'igihugu cya Mozambique. Nubwo Lavrov rero atangaje ubu buryo bwo kubafasha buzatangwa, ntiharamenyekana niba koko ingabo z'Uburusiya arizo zizoherezwa muri Mozambique cyangwa se niba hazoherezwa abacancuro bo mu mitwe yitwara gisirikare bakomoka muri kiriya gihugu kandi barangije gushinga ibirindiro muri Afurika muri iki gihe. N'abasirikare rero bafite n'imitwe ese cyangwa ingabo zibarirwa mu bihugu byinshi birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Repubulika ya Centrafrica. Mu gihe Uburusiya bwaba bwohereje ubufasha bwabwo bwa gisirikare bwasanga ubw'u Rwanda se cyangwa ubw'ingabo z'u Rwanda RDF hariya mu gihugu cya Cabo Delgado. Ubufasha bwatangiye kuva muri Nyakanga umwaka wa 2021. Ndakwibutsa ko aricyo gihe hari amaje kuva ingabo za SADC zari zarananiwe kugarura amahoro n'umutekano. Ni hariya rero hari ingabo z'u Rwanda zikomeje kugira uruhare rukomeye mu kurwanya ibyihebe byo mu mutwe wa Anisali Arisuna, umutwe ufitanye isano n'idini ya Kisilamu. U Rwanda rero rwarushijeho kuba umufatanyabikorwa w'ingenzi wa Mozambique uhereye icyo gihe kugeza mu mwaka wa 2024 byongera kwemezwa ubwo umuryango wa SADC wacyuraga ingabo zawo wari ufite mu gihugu cya Mozambique. Nyuma y'uko rero SADC ikuye ingabo zayo i Cabo Delgado muri Mozambique, u Rwanda cyangwa i Mozambique yahise iboneraho gusaba u Rwanda kongera umubare w'ingabo zarwo, ndetse kuva icyo gihe ibikorwa bihuriweho na RDF n'ingabo za Mozambique byakomeje gutanga umusaruro. Ibinigiro byinshi bya Anasari Alisuna birasenywa ndetse abarwanyi benshi baricwa, mu gihe abandi bafashwe matekwa. Icyakora abandi bakeya bahungira mu mashyamba, baragenda ababurirwa irengero. Nibo rero bagikomeza kugenda bagaba udutero, icyo twakwita ngo n'udutero twa hato na hato hari Cabo Delgado.
mu gihe rero Uburusiya bwashyira mu bikorwa ubufasha bwatangajwe n'uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa kiriya gihugu Lavrov, isi ubwa mbere bwaba bukoranye n'ingabo z'u Rwanda, kuko ndakwibutsa ko ibi bisanzwe mu rwego rw'umutekano haba mu bihugu bitandukanye birimo na Repubulika ya Centrafrica. Ni repubulika ikoreramo ingabo z'Uburusiya zikora zahoze mu mutwe wa Blackwater, zikaba ari ingabo zihishe zikora mu buryo butaziguye, kuko ni ingabo zikora zihishe mu kwaha kw'igihugu cy'Uburusiya. Ni ingabo kandi raporo iheruka yasohotse ku munsi w'ejo wa tariki 10 y'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 yashinje cyangwa yibasiye izi ngabo mu kwiba umutungo kamere cyo kimwe na zahabu by'igihugu cya Repubulika ya Centrafrica. Ni ibikorwa kandi bavuga ko bashobora kuba bafatanyamo n'ingabo z'u Rwanda RDF, izi ngizi basanzwe bakorana muri kiriya gihugu. Ni ibintu rero bitifashe neza. Ndakwibutsa ko rero abacancuro kuri iyi nshuro bahagurukiwe mu buryo busa nkaho butandukanye n'ubwahozeho. Abacancuro bakaba batangiye gufatirwa ibihano. Hari abacancuro baherutse kuvugwa baturutse Bujumbura boherezwa kujya gufasha kurinda Baraka kugira ngo idafatwa n'umutwe wa M23. Hari n'abandi bacancuro bari baroherejwe imbere y'aba ngaba, nyuma yaho gato boherezwa mu bice bya Minembwe kujya guhangana n'umutwe wa M23 warusumbirije kiriya gice kugira ngo ugite muri yombi. Aba bacancuro bose rero hamwe bivugwa ko baturutse muri El Salvador, bakaba baragiye gufasha igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahabwa amafaranga angana n'ibihumbi bigera kuri 5 by'amadolari ya buri kwezi, kugira ngo kandi banahangane n'ingabo z'u Rwanda, nk'uko raporo y'akanama ka Loni iheruka gusohoka yabitangaje. Ni raporo nshya rero ishinja aba basirikare kujya gukumira ndetse no guhangana n'ingabo z'u Rwanda zishinjwa kwiba umutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi raporo nshya yasohotse ku munsi w'ejo, ikaba ari raporo yashyizweho umukono n'akanama k'impuguke z'umuryango w'abibumbye zishinzwe gukora iperereza kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi raporo ikaba yarashyizwe hanze, ikaba ifite amakuru yarambuye ku mikoranire n'uruhare by'abacancuro mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi raporo kandi igaragaza ko imitwe y'abacancuro itanga ubufasha ku rugamba, ikwita ku bikoresho birimo indege z'intambara, ikanaha imyitozo se cyangwa ikanahangana n'ingabo za Repubulika, ikanaha imyitozo ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imyitozo ihambaye yo gukoresha drone, kumenya byinshi kuri radari. Izi radari ni ziyobora indege z'intambara cyo kimwe no kumenya ibisasu biturutse mu kirere, kurwanira mu mashyamba y'inzitane, ndetse no gukusanya amakuru y'ubutasi, gutegura urugamba, itumanaho rihambaye, ndetse no gutahura umwanzi. Ni raporo rero nakubwira ko ihishe byinshi. Ndakwibutsa ko amamberaha ubwo byavugwaga ko leta ya Kongo yakodesheje abacancuro yitanguranije ikavuga ko aba bacancuro bazajya kurinda ibirombe bicukurwamo amabuye y'agaciro, ko nta hantu bahurira n'intambara. Ibitangazamakuru byinshi byagiranye ibiganiro na bamwe mu bahagarariye bari abacancuro bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubwo n'abaturutse muri El Salvador, bavuze ko batajya bijandika mu bikorwa by'intambara, ko kandi nta hantu bahurira na FARDC cyo kimwe n'intambara zivugwamo umutwe wa M23, ko bo akazi barimo arako gucunga umutekano w'ibirombe bicukurwamo amabuye y'agaciro. Icyakora iyi raporo nshya y'akanama k'impuguke k'umuryango w'abibumbye gashinzwe gukora iperereza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashyizwe hanze none tariki 10 ukwezi kwa karindwi 2026, yarambuye imikoranire icyo kimwe n'imikorere icyo kimwe n'uruhare rw'abacancuro mu ntambara zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni na raporo kandi yavuze ko hari ibikorwa biri gukorwa n'izi ngabo ku mipaka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihana n'u Rwanda. Ni ibikorwa kandi u Rwanda rwakunze kwiyamiriza inshuro nyinshi, ruvuga ko bihungabanya umutekano warwo. Iyi raporo igaragaza ko imitwe y'abacancuro itanga ubufasha ku rugamba, ikwita ku bikoresho birimo indege z'intambara,
ikandi kabinaha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyitozo ihambaye yo gukoresha drone, radari, kurwanira mu mashyamba y'inzitane, gukusanya amakuru y'ubutasi ndetse no gutegura urugamba, itumanaho rihambaye ndetse no gutahura umwanzi. Ibi ni ibikorwa bishinjwa mbene izi inyeshya abo twakwita ngo naba abanyamahanga se cyangwa abacancuro guturuka mu gihugu cya El Salvador muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nibihabanye kandi nanone nibyo bari basabiye uburenganzira ko bakora muri kiriya gihugu. Nubwo ubu bufatanye buhari kandi bumaze igihe, impuguke za Loni zigaragaza ko ubufatanye hagati y'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe y'abacancuro bwahuye n'imbogamizi ngo kuko hagaragayemo akajagari kenshi gaterwa no kutamenya utanga amabwiriza ndetse n'uyahabwa. Ni ibintu byagaragaye rero inshuro nyinshi ku bawazarendo. Murabyibuka ko abazarendo bahabwaga imyitozo n'aba bacancuro baturutse muri El Salvador, cyo kimwe n'abambere M23 yigeze gufata. Ni ibintu mwibuka kuko bacishijwe ku mipaka y'u Rwanda basubira mu bihugu bakomotsemo. Havuzwa akavuyo rero n'akajagari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho abarwanyi bo muri Wazalendo na Maimai na Yakutumba cyo kimwe n'aba FDLR bamwe batajya bubahiriza amategeko atangwa n'aba abacancuro se cyangwa n'aba bazungu b'abanyamahanga. Aba bazungu kandi bavugwa gukorana bya hafi na Wazalendo. Iyi Wazalendo kandi muribuka ko yafatiwe ibihano bikomeye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo kimwe n'indi miryango itandukanye kubera kubuza ituze abaturage, gusahura imitungo yabo ndetse no kwica abaturage benshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta mpamvu. Abacancuro b'abanyamahanga kandi bafite ibirindiro bitandukanye, haba Kisangani, Kinshasa, Walikale, Kalemi, cyo kimwe no muri Tanganyika na Kindu muri Maniema, aho amakuru n'ubuhamya bwatanzwe bitandukanye bwemeza ko bakomeje kugira uruhare rukomeye mu rugamba rubera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Muri Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru no mu mujyi wa Baraka muri Kivu y'Amajyepfo, abacancuro b'abanyamahanga bahaye imyitozo imitwe ya Wazalendo, imyitozo ihambaye. Ni imyitozo yarimo uburyo bwo kumenya aho umwanzi aherereye, kuyobora drone z'ubutasi ndetse n'ibindi bitandukanye. Nimwibuka neza ubwo twabagezagaho inkuru ku munsi w'ejo y'ibyabereye Minembwe mu ntambara ikomeye cyane se cyangwa urugamba rwahanganishije leta ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa bayo bose n'umutwe wa M23 cyo kimwe na Twirwaneho. Muribuka ko mwabonye hari amashusho twaberetse yagaragayemo drone nyinshi zafashwe zifatirwa hariya ku rugamba. Ni drone rero zakoreshwaga n'abazarendo bari baratojwe n'aba banyamahanga b'abacancuro guturuka El Salvador. Ubuhamya buturuka mu mitwe ya Wazalendo bwemeza ko abatoranyijwe mu gukora iyi myitozo ari abize gusa. Ikandi ngiyo barangizaga iyi myitozo benshi bajyaga ku rugamba kwifatanya n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri abo kandi bahabwaga imbunda za mudahusha kugira ngo bahangane n'ihuriro rya UFC mu 23. Mu bahawe iyi myitozo kandi harimo abarwanyi bayobowe n'uwafatiwe ibihano na Loni, barimo Guido Shimirayi uyobora umutwe wa NDCR ukorera muri Walikale, ndetse n'umutwe wa CNPSC uyoborwa na William Yakutumba. N'abayobozi rero muzi bagiye bafatirwa ibihano by'umwihariko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'akanama ka Loni gashinzwe uburenganzira bwa muntu cyo kimwe n'amahoro n'ituze. Hari ibitero rero bikomeye byagabwe mu majyepfo. Murabyibuka rwose n'ibyo tumaze iminsi tuvuga muri Puezero, muri Minembwe ndetse n'ahandi hatandukanye. Hagati dusubiye inyuma, hagati ya Mutarama no muri Werurwe, abacancuro bifatanyije n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mirwano ikomeye yabereye muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi bijyana kandi nanone n'ibitero bya drone n'ibyo ku butaka byagabwe mu bice bitandukanye birimo komine ya Minembwe n'inkengero zaho. Ibi bice birageramiwe rwose. Abaturage benshi bo mu Minembwe bari bamaze igihe batabaza amahanga bavuga ko rwose bageramiwe n'ibitero bitandukanye bya Wazalendo cyo kimwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri iki gihe rero imitwe ya Wazalendo yategetswe kuva mu bice by'imisozi miremire muri Kivu y'Amajyepfo
hahise hinjiramo umutwe w'ingabo zidasanzwe za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uzwi nka Hebu ndetse n'abacancuro bo mu mitwe itandukanye y'abanyamahanga. Hari video twagiye tubereka, video zagiye zisakazwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zerekana abasirikare b'abanyamahanga aba bacancuro cyo kimwe n'umutwe udasanzwe wa Hebu bitegurira kwataka Minembwe. Amakuru menshi yavugwaga icyo gihe bavugaga ko ari abasirikare bari kwitegurira kujya kumena amaraso yabo mu bwoko bw'abanyamurenge. Yego, abacancuro niboroherejwe muri biriya bice byose, kuko hari n'abatangaga ubufasha bwihariye mu bikorwa bikomeye birimo guhuza ibitero by'imbunda ziremereye, ibya drone ndetse n'ubufasha mu bijyanye n'ubutasi. Boherejwe kandi mu mijyi irimo Uvira muri Mutarama mu mwaka wa 2026. Ndakwibutsa ko kuva kuri tariki ya 1 Gashyantare 2026 kandi ibitero byinshi bya drone byagizwemo uruhare n'abacancuro b'abanyamahanga byagabwe mu birindiro by'umutwe wa MLDP twirwaneho muri Minembwe. Ni ibitero byahitanye abantu benshi, ibitero byahitanye bitarobanuye haba abana, abakecuru, abagabo cyo kimwe n'amatungo y'aba baturage. Ni ibintu mwagiye mubona inshuro nyinshi kandi ni ibintu twanagarutse mu makuru yacu atandukanye. Hagati ya tariki 2 na tariki ya 8 Gashyantare uyu mwaka turimo, imitwe y'abacancuro niyo yafashije abasirikare bo mu mutwe wa Hibo kwisubiza igice cya Poezero gifatwa nk'isangano y'inzira zijya mu mujyi wa Uvira, Baraka cyo kimwe na Minembwe. Murabyibuka urugamba rumaze iminsi rwahanganishije umutwe wa M23 cyo kimwe na MLDP twirwaneho, iyi ngiyi irwanira uburenganzira bw'abaturage b'Iminembwe. Urugamba byaje kurangira umutwe wa M23 utangaje ko wigaruriye Poezero, gusa mu gihe gito nk'icyo guhumbya nanone FARDC irongera iragaruka ihamya ko twirwaneho yongeye kayikura mu maboko y'umwanzi ari we M23. Yego, hari amasezerano kandi nanone yasohotse muri iyi raporo, amasezerano y'ibanga ngo yaba ari hagati ya Eric Prince akaba ari umuyobozi wa Blackwater, ni umutwe w'abacancuro, umutwe wa mashinare ukorera cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi raporo ya Loni ikomoza nanone kandi kuri aya masezerano y'ubufatanye bw'imyaka igera kuri 5 hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiranye na Eric Prince mu kuboza umwaka wa 2024. Uyu munyamerika azwi cyane mu kuyobora imitwe y'abacancuro irimo Blackwater. Prince ni umuntu uhabwa akazi mu bihugu bitandukanye cyane, harimo n'ibihugu byateye imbere. Prince yiyemeje guha ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubufasha bwa gisirikare ndetse no kugenzura umutekano w'ibirombe by'amabuye y'agaciro mu bice bitandukanye by'igihugu hifashishijwe abacancuro be. Yego, mu mwaka wa 2025 muri Kamena, ikigo cya Prince gifite icyicaro gikuru muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu cyitwa Quantum Global Consulting cyandikishije ishami ryacyo rishya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kiryita Quantum Global Consulting Africa. Ni ishami ryashinzwe mu buryo bwatunguranye, ishami bavuga ko rizajya rikorera muri Afurika kandi rishobora no guha ubufasha ibindi bihugu bitandukanye bya hano muri Afurika. Yego, ngayo nguko iri shami rero kandi ryandikishije nk'ikigo gishya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bidatinze nacyo n'iri shami ryandikishije ikindi kigo cyitwa Vectus Global kiyoborwa na Christophe Siloti ufite ubwenegihugu bw'Ubufaransa ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amasezerano ya Vectus Global yagiranye na Minisiteri y'Imari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ayiha inshingano yo gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa Leta ya Kinshasa kongera amafaranga, amabuye y'agaciro yinjiriza leta, kurwanya ibikorwa by'amagendo byambukiranya imipaka, ruswa ndetse n'inyerezwa ry'imisoro. Ako niko kazi ngo bari bahawe. Mu mpera za Mata mu mwaka wa 2026 ejo bundi, Minisiteri y'Imari yatangaje ko yashyizeho umutwe udasanzwe ushinzwe kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro usimbura abasirikare cyo kimwe n'abapolisi bari basanzwe babigenzura. Impuguke zagaragaje ko ihari aho bahuriye n'uriya mutwe wa Vectus Global. Yego, ibi kandi ni byagarutse
muri iyi raporo y'impuguke za Loni, aho nanone zongeye gushinja ko biriya bikorwa byose by'amabuye y'agaciro bifite aho bihuriye n'iyi mitwe yitwaje intwaro, kandi ko iyi mitwe yitwaje intwaro yose ikora idafite ibyangombwa bibemerera gukora. Ukibaza ati imitwe nk'iyi ngiyi ikomeye izwi kandi yemewe gute yinjira muri Afurika ikaza mu ndege yitwaje intwaro zabo ikaza igakora kandi idafite uburenganzira se cyangwa amasezerano yemewe gukora mbene ibi bikorwa bakora? Ego, intego nyamukuru yabo bacancuro ngo ni ugufasha igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ubushobozi bwo kurwanya u Rwanda binyuze mu gukoresha ikoranabuhanga rihambaye mu myitozo idasanzwe ya gisirikare, mu bujyanama ndetse no kubashakira intwaro zigezweho. Ubwo no kubagurira intwaro zigezweho. Mu mpera za 2025 umwe mu bayobozi ba Vectas yamenyesheje izi mpuguke ko bitewe n'urugamba rwakajije umurego, intego y'iki kigo yahindutse, gishyira imbaraga mu ntambara aho kwibanda ku kirombe cy'amabuye y'agaciro. Ahangaha babaye nk'abemera akazi bari gukora, kandi nanone n'ibyabaye nyuma y'intabaza z'abaturage ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta itandukanye ikora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashinjaga izi mpuguke kugira indonke se cyangwa gukurikira agatubutse bakijandika mu ntambara ihanganishije umutwe wa 23 ndetse n'ubuyobozi bwa Kinshasa. Icyakoza mu kiganiro izi mpuguke zagiranye na Silot muri Werurwe umwaka wa 2026 yahakanye yivuye inyuma uruhare rwa Vectas mu ntambara, avuga ko amasezerano impande zombi zagiranye hatarimo kujya ku rugamba. Nyamara raporo yemeza ko abatangabuhamya batandukanye barimo n'abakozi ba Vectas berekanye ko yari we wari ufite inshingano zo guhuza ibyo bikorwa byose bya gisirikare ndetse no kugaba ibitero bishya ku mutwe wa 23 yifashishije ikoranabuhanga bari bamaze igihe bigisha ingabo cyo kimwe n'abandi bakorana n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ego, hari abacancuro bavuzwe basaga 300 baturutse muri El Salvador bagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Isaba ngaba bari gukora iki? Abangaba nabyo ibyo bakora byamenyekanye, kandi nanone nabo bagarutse muri iyi raporo y'impuguke za Loni. Ikindi gice gikomeye kigaragazwa n'iyi raporo ni uburyo kuva muri Nyakanga 2025 abahoze ari abasirikare n'abapolisi muri El Salvador bagiye boherezwa imbere ku rugamba rw'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC mu 23. Mu ntangiriro aba bacancuro bagombaga kujya batanga ubufasha kubijyanye no kwita ku bikoresho bya gisirikare biri mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo. Gusa byaje guhinduka, ibahindurirwa inshingano berekezwa muri Walikale, Baraka cyo kimwe na Karemi. Impuguke za Loni zasanze ikigo cyitwa Importance de la Produit Americane, ubwo ni ikigo cyashinzwe n'abanyamerika ngo cyagize uruhare rwo guhuza ibikorwa byo gushaka muri El Salvador. Abacancuro barenga 300 bari biteguye kujya mu ntambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nicyo kintu ngo bahemberwaga, ni nacyo kintu baje gukora. Bivuga ngo amafaranga, akayabo k'amafaranga bahembwa ni akayabo ko kujya kurwanya umutwe wa 23 ndetse no gukumira u Rwanda no kurubuza amahwemo, cyane ko abenshi ngo bagiye bashyirwa ku mipaka igihugu cy'u Rwanda gihuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki kigo kandi icyanditswe muri El Salvador, nyiracyo akaba Juan Emilio wavuye mu gisirikare cya kiriya gihugu afite ipeti rya koloneli ndetse na Rodrigo wari ufite ipeti rya liyetona. Abacancuro benshi bavuye muri El Salvador bahawe amasezerano y'umwaka umwe gusa, yatangiye kubahirizwa muri Nyakanga umwaka wa 2025. Buri wese yari yasezeranyijwe ko azajya ahabwa umushahara w'amadolari 4,225 ku kwezi. Impuguke za Loni cyakora zivuga ko bamwe muri aba bacancuro basubiye muri El Salvador aho amasezerano yabo atararangira bitewe n'ubukererwe bwabaye mu kwishyura imishahara basezeranyijwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se abarwanyi bari baragiye ku rugamba.
hari n'abarwayi rero bagiye ku rugamba nabo bari barasezeranyijwe agatubutse, icyakora ntibagahabwa. Ibi biza kubaviramo kuba imbarutso yo kuba bava mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisubirira iwabo. Leta ya El Salvador yamenyesheje impuguke za Loni ko itari izi ko abenegihugu babo bagiye mu ntambara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ko nta burenganzira bigeze bahabwa bwo koherezwa cyangwa bigeze batanga kugira ngo aba basirikare boherezwe hariya hantu. Yego nuko nguko rero ibintu byifashe kugeza amaginga ya naho ngaho ibintu bigeze. Ubwo aho ni hano mu baturanyi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego hari n'indi raporo nshyashya yagaragaje ko abacancuro b'Abarusiya bakoze mu mutwe wa Wagner bari kwiba igihugu cya Centrafrica bafatanyije n'ingabo z'u Rwanda. Isi ibingibi turabifata dute? Ibingibi birahurira he n'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikunda gufatira u Rwanda se cyangwa igisirikare cy'u Rwanda? Ese u Rwanda rwaba rwenda gufatirwa ibihano? Kuri iyi nshuro se Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo irafatirwa ibihano kubera ibi bikorwa by'ingabo zabo mu gufatanya n'umutwe nako mu gufatanya n'igisirikare cyabo FARDC, ingabo z'u Burundi ndetse nabo muri Wazalendo, cyangwa birafata ubusa ibihano bifatirwa u Rwanda? Ngayo nguko rayo niyo makuru twari tubafitiye yihutirwaga. Raporo ebyiri zizanye ibihano, raporo ebyiri zifunguye zimanukiye rimwe, raporo ebyiri kandi zibasira ingabo z'u Rwanda n'abacancuro bakorera muri Afurika.